ner mala ken yam kana dia la kontin barwani lingwa seme anda mandu ne chan kos nyang mala ya nong right ni bana jome bana jeling ka jan lera meni no ti kon ke lera dang ro ti bi kon ke lingwa seme ni lera nyam bana kwen bana rwach ke kwi kwang shora le kwer ke governor dung apanal la dung malakal bana mandana chilat gwas me bana jeling no ka bu kon right ke lera ko kien to gorliang ki very important anda mandu ne chang kos nyak an wale chang jan dang ro dung wan ka pai baro ron kina dang ro jan dang ro de che bana jo me ban jo kwen kel ka do badan en cheben ka ja a jo chalat kwang shora le gwas me chala do ne ne a genete ke rwani tilat ke en wo rwani to a genesi ka rwani to go ka rwani non ko kor ke tinnon ka liya a genete ke rwani kaini tilat ke na en wena mo bika kor bikene non te ka gwan me chaje chwaltin en governor dunga penal state kwang chora le a jo dana chola den winemi chela de wona ne a jeni jogane diala konti la kaini la kalat kenetin kon tin jak kor ko be woni amre wika penal dio je wene ka konne ko kene ti tin konti la latin go take the lat ke jang you know it's not a surprise ka ko ngai ne mandan lat ke kume dung kwang shora le kuma kwang shora le nagane nuare full stop nagane nuari tel ne ko kien so mala de jeno te ke misinformation te lat ke ko jene te ke rwine te lat ke ka rwine to jene shika tuok so dio je chan right tin mishit kana mo so din kon lat ke akwang shora le shika ngwan te dong de mal de jenung so kwijamo gore jeno de ne dialan kon le ngarwane gwaseme de kan ngajino governor James kwang shora le shi ram nong no de na de ke takamal nene je tere which kamala kale lo te gwagwa you know tojo gwagwa shinga gwagwa ram ke okay do kolar no ganga je de ni tel rami de ja gok te ram de jogono ti nene so dere baraji ki dere jinak so we mean jaga je ko jeram the safest person right now ka penal gwade dan mena ken wari which kenaser kene jamalar baray now chelar gwaz menene jen do be dan liu kanaser I jeni o charoi kai ka cha jolat eno e kon mon kwain kene jen kene Johnson luin ko cha ka kwan mon kwain kene o binay ne te konti la nuari binay mai ken mane ko kap keno binay ka kap ko jen na mo ke liu chi to kene mi chir na mo kene konlat jen jo dana chalat no ajene kajana mo ne shine wure wike nasir ko binay nasir binay mai binay ko captain kangai kondi ala meda ne kwa ngaje en point de wuri shalka kwang shora le dio je we all are aware of that and ojen kwa ngaje ko bika main nuare bikan ko cap right now ajene shi talk mishit kana mo you know da kul tedi shi talk jen kana Johnson lu ngane timo sharia leka eno bikan maj bikan okap kamishi jen kwa ngaje ala governor one mishi obiga maj bikan ka kap mishi ojen run charge be cha kir charge below belem ba shi belem ni je point de no jaram dan nang nuare ko nang nuare na ka dana chana ka shi ne ge easy chare la no method so mi je jen wo me polen and point den kwang chora le de jogo no mladimo chi jen gwade shi method ne de kona shi liu god you know man wanga ke kerenial gwi kono no de kono parwech kataye dane chire ko mo je tuogo je. Can we just simply forget it, just simply like that? Ano chan wari chaka nak banachu biet bekane cholo no neme misinformation metedi. Kakan mi ken nang naw ne. Kwang shora le kene Johnson lo kene ko na kam luang ko bigen wari biken kanak tel ne ko kien. So neme amengai kon diale. So ngum dia surprise. So jo chalat gwaza me jene gwade dane che jien choka wow shuluk which chuluk chalo lat koran wo wajene goro jen wo be kanti malakal kandi be jewot ka wa chuluk ki ba jewodен winemi ajena nambo misinformation ajena me shi togba tela kanti mugut ke re which ka apanal ka tela kanti mugut ke re wika malakal
ajana ba yik ten wena mo so jo me chalat poinde gor jeno ban nyok weka le rodien me de kona link mandan en le rodo gwasemene wudenen yena me gwaseme wun me shalado jen shabat chan right ke kwide ke kor ninten payo wudemene jene minister ke peace building chwale Marco Lokdor lo shapio jen Marco ran kumes pele ayo tepin Dr. Riek Machar jen ramkel mengaske re kuma ke spele ayo medan gwase dana tetin ko jen teka Equatoria jen chadodane ko ngai kono teni de letkel ke kume kirme yadit kene roda bar tere wich Minister Marco Lokdor jen ramkel ke members ka opposition spele mayo jen cha wa cha jenen ka shang yandang ro baddak ka pay bakkar won kin dangro jen dangro de dich ka kore chocho bat jen teka ka poita town wa jen tega terbil jela jena be sheman ba ko gul ena gwada antigatin ena bajo gorne de kon la kume kirme yadit ko gwe ke jeno dong medera ramdero de bar ki de shu ke gwada mo de yen but tele sañ me chenyo de no jene ramkel medero de bar ki de ro wo ke kume kirme yadit ko gwase da ne cha Dr. Machar cha je yentin cha ngaje no te ka ton wani sharian la te ka nei tichi the fact ki tichi jen ka kume Dr. Machar chi kanu ka kume kirme yadit but this person we economy jen minister of peace building entama kwai ka gwada dan tetin kume kirme yadit gor ka gwada dan tetin cha je jek ka wajen charo da bar ka turbil dun kume wa gori jeno de sheman de ko tich de jogo no gadun jani cha kula de wona me ko siase che gwano de sheman de ko tich jorani kan lat jeno wa cha je ke 28 wa cha naro ke je de 28 June ala chang yandang robada ka pay bakel je naro ke je na jogo no balo ben korun to chupel ko ngai ke jen wala lunye jok antama cha tuwo no mi cha je ban pin changa je no te ke mu gore ke je jeno ba je yeno kuma kirme yadit then che plan che shuri ala kan wo ngona baro do wochre woch wajen che jen antama che ngore wi ka South Sudan de ko jen che wo ke Uganda ki che wo jidana within che wo ka neighboring country so mele ro do win mi cha ngaje no jiram kel ko kuma spela yo ka jeno dong ti ka bom ke bumi la ja gor ken wo jin baji kep ke baji yen ko gor ga jeno jin binat biki influence special net in content la jiwit so gor gan somebody mi ba trust no kuma na mo lere cause ngai kono mi ran Equatoria ke gwadan tetin ka kwartin gor ka support ko benetin content la ne kien kan ji Equatoria dere kan no bare kuma ka cause de kum kim yadi de ku support that's why le yana ne tam mi ran chalet ka par call cha jago somebody mi bu gwada Dr. Machar ba jakan ko bana kula confuse so on time cha kula ben kan par call kan jawra kanaling cha to what the same thing happen ka tamedan ke 2016 me tabande ngai cha gwa Dr. Machar kan la first vice president shongod ba kan tabande ngai kan bu gor fully en wo ba Dr. Machar ba jepel so kir use can tactic mo dien ko bi ken ideal bi ken ki influence ko bi ken bon Dr. Machar la kuma spela yo bi ken pel barata metelami le rode so jo me agenda na le rode men yam an channel link to ko right ku wiru mashal kame kwang shora le la rejenwo de ne ideal de kar right to go tichina de to kor ke de ken kalat no kajen ajam dan en let mishro da lut cha tok cha lat manager en kana ser ngule roda manana kayro fiji kam ka ngala de mojen nganang na ejen kene Johnson ulun so these are the people tin the el responsible kamen jega dan chikelet kanwari ki ka civilian last message gwas me jen kuut kam go economy rana spele ayo jen a minister of peace building jen chale Marco Lokdor entama jen chabat ka turbil kume charoda barko gorke jen wode je yen ki de jakap jo me agenda na gore de nyoga yekel mi jiram jedit kan online TV channel please go and subscribe ko bi notification bell bi jetwan and bi atakamal ban jekal rodien bye bye